U osmansko i austrougarsko doba na putu Tuzla-Zvornik postojao je Ćorsulića Han. Zadnjih 10 godina tu tradiciju baštini Bosanska kuća, čiji je vlasnik iskusni ugostitelj Ševal Ćorsuljić. Ovaj restoran se nalazi na podjednakoj udaljenosti od Tuzle i Kalesije, što iznosi po 10 km. Tako da gosti iz tih pravaca najviše isvraćaju u Bosansku kuću. Ona je tu poput Hana u davna vremena, da putniku namirniku pruži odmor i okrepljenje. Cijela avlija odiše tradicijom starinske bosanske avlije, u kojoj su izlistala stabla, ruže, zumbuli, kadifice, lavanda i bršljani. Stalni žubor potoka odmorit će vaše nerve. A kako je sve počelo, ispričat će nam Jasmina Ćorsulić. Restoran Bosanska kuća postoji nekih 10 godina, tačnije od oko 2010. godine smo počeli sa izgradnjom. Za početak je tu bila jedna mala kućica, jedna skromna kućica sa jednom sobicom i sa jako skromnim sadržajem. I eto, hvala Bogu i zahvaljujući mojim roditeljima koji su došli na ideju da izgrade taj mali restoran i eto, prošire danas u jedan kompleks. Još uvijek uspješno radimo i dočekujemo porodice, dočekujemo razne tipove gostiju, parove, poslovne sastanke i eto, različite generacije ljudi koji eto, vole prirodu, vole tradiciju i voljni su da podrže naš rad. Kako smo i čuli, ovo je danas prepoznatljivo mjesto za porodična okupljanja i ručkove. Održavaju se tu poslovni sastanci i zakuske. A za sve to postoje brojni razlozi. Ambijent je jedinstven i konačno prepoznatljiv, jer je Bosanska kuća osvojila srca ljudi iz raznih krajeva naše zemlje, mada tu često navrate i strani turisti. Prava je draž popiti bosansku kahvu pod krošnjom oraha ili u jednom od šadrvana, dok su oko vas obrisi starine koja očarava. Morali smo upitati zašto se ovaj restoran zove baš Bosanska kuća. To je onako jedno jako zanimljivo pitanje, pa mogla bih reći da je sam naziv dali naši gosti. Ovako je to nekako počelo, nismo odmah došli na tu ideju i nekako smo prepustili se da to dođe spontano i onda su naši posjetioci počeli oslovljavati našu kućicu bosanskom kućicom i tako smo, eto, da kažem, zahvaljujući njima došli na ideju da damo ime tom našem restoranu Bosanska kuća i mislim da smo potrefili, da smo onako tim pokupili simpatije naših posjetilaca i da smo se eto trudili ispoštovati tradicionalnu bosansku kuću kroz šadrvane, bosansku avliju i same restorane. Prava je rijetkost da gosti daju ime nekom ugostiteljskom objektu. Ali to je moralo biti tako kada je Ševal počeo graditi objekat koji je poprimao obrise koji su prolaznike i komšije asocirali upravo na staru bosansku kuću. Danas je ovo dobro poznata lokacija, označena i na Google mapama, tako da je nije teško pronaći. Kada ste već pronašli Bosansku kuću, koja vas je, vjerujemo, zadivila svojim šarmom, onda morate probati specijalitete koji se ovdje nude. Pa eto, Bosanska kućica je poznata prije svega po tradicionalnim bosanskim jelima i naravno svježoj ribi.
od ribe imamo skoro uvijek u ponudi pasulku i šarana i povremeno različite druge vrste riba, ali trudimo se naravno pored uvijek sveže ribu uvoziti i u ponudu i domaće proizvode, domaće pite, domaća slatka. Također nekako smo postali sinonim za domaće sokove koji nudimo našim gostima, na primjer sok od ruže, odnosno đul šerbe, sok od višnje, sok od zove, takozvana turšija od divljih jabuka i ostalog divljeg voća, što je to onako naročito se sviđa našim gostima. Treba napomenuti da se nabrojani specijaliteti vrhunskog ukusa ovdje nude po jako povoljnim cijenama. To je halal hrana, pa samim tim ovo je jedan od rijetkih restorana gdje nećete pronaći alkoholna pića, što je, moramo priznati, velika prednost ako ovdje dolazite porodično zbog profila ostalih gostiju. Ovo svakako moramo pohvaliti. Hvala vam. Pa eto, trudimo se da tako bude. Bilo je situacija kad su naši gosti nam predlagali da imamo i to u ponudi, međutim odlučili smo se da ostanemo pri svome i da kažemo, ispoštujemo tradicionalnu bosansku kuću u kojoj neće biti ponude alkoholnih pića. Nekako trudimo se više da ponudimo bosanske domaće proizvode, domaće sokove, kao što sam već spomenula, domaće napitke, tako da nekako i u tome, kako smo do sada mogli primijetiti, napaka i imamo uspjeha u svakom slučaju. Vjerujemo da je to dobra odluka. Bosanska kuća širi svoju ponudu iz sezone u sezonu, tako da postoje planovi u smislu ponude smještajnih kapaciteta, budući da područja Kalesije i Živinica postaju sve atraktivnije turističke tačke, a tu je i blizina međunarodnog aerodroma. Obzirom na to, u planu je mapiranje staze za šetnju do predivnih krajolika, odakle možete imati jasan pogled na Tuzlu. Imamo plan da proširimo naš kapacitet, ponudivši smještajne kapacitete u vidu možda nekih bungalova za prenoćište. Također smo imali neke planove da spojimo, odnosno da ponudimo gostima neke pješačke ture, odnosno šetnje sve do Tuzle, odavdje preko broda koji možda možete vidjeti za nas, koji se šire sve do Bršana. Tako da to nadamo se da ćemo to moći sve realizovati nekako budućnosti. Ne zaboravite da u Tojšićima, u naselju Babajići, na magistralnom putu M4 Tuzla-Zvornik, postoji bosanska kuća u kojoj se možete lijepo odmoriti, nahraniti i prisjetiti djetinjstva svojih djedova i nena, jer puno je predmeta koji će vas asocirati na sve to. Mjesto za odmor gdje će uz kahvu iz džezve poteći i najljepši razgovori. To je upravo Bosanska kuća. Evo, za sve ljubitelje tradicionalne hrane, prirode, domaćih proizvoda, želim dobrodošlicu u našu bosansku avliju, našu bosansku kuću. Nadamo se i mogu vam obećati da ćemo se potruditi da ispunimo vaše očekivanja i da se osjećate prijatno, da uživate zajedno s nama u svemu što ćete probati kod nas, ne samo u tome, nego i u prirodi koja nas okružuje.
Vrhunski riblji specijaliteti spremljeni od ribe iz vlastitog ribnjaka, halal hrana, domaći sokovi, tradicionalni kolači, ambijent bosanske kuće i avlije, ostaće trajna uspomena koja će vas vezati sa dragim ljudima koji su uz vas ovdje bili. Zato ako vas put nanese na ovu stranu svijeta, lako ćete pronaći mjesto u kojem će podjednako uživati oni najmlađi i gdje ručak nije nužda i obaveza, već događaj i užitak. Nigdje kraja rahatluku i sreći u bosanskoj kući Tojšići.